Okhulumayo umfundisi uJabulani Gama ebandleni lokukhanya kusha Church in Zion ngaphansi kwebranch yaseJudiya eholwa umfundisi uThemba wakathanjekwayo. Namhlanje sihlangene la kule nkonzo, inkonzo emaqondana nogogo uNomgoma Mayina Luvuno owenza iminyaka ewu-103 years ephila emhlabeni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi nathi siyibandla lokukhanya kusha sibe nogogo okule age le ugogo akuye, kuyisibusiso kakhulu. Manje nathi ke injongo yethu ukuthi ke sizo-celebrate ugogo esaphila, sizo-celebrate ugogo ephila emhlabeni, ngoba namhlanje eSouth Africa sik-celebrate sokungasaphili, but sibonga uNkulunkulu amandla asiphe wona as ibandla elaseJudiya ukuthi si-celebrate ugogo ephila namhlanje. Sicele konke kuNkulunkulu ukuthi ke uNkulunkulu akamsize endleleni, ambusise, enzele futhi ukuthi ney'nsuku zakhe ke zande ezweni. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Engikukhumbulayo nje kogogo ukuthi ke ugogo strong, ugogo omthandayo uNkulunkulu, ugogo othanda ukuhlabelela kakhulu, kanti ke ugogo ke ngokomthetho ke uyibhishobhikazi, ugogo ke uyibhishobhikazi, kodwa engikuthanda ngaye ukuthobeka kwakhe, ngoba uthe esephelelwe ukuphila uBishop Luvuno, ugogo wavuma ukuseva ngaphansi omunye ke omgcotshwa. Azange athi ngoba mina ngiyibhishophi ngizofuna ukuthi nami abantu baseve under mina, kodwa ugogo ukwazi ukuthi ke aseve ngaphansi kukamfundisi ke uThanjekwayo. Nami nje umlayezo engingathi nguse kugogo ukuthi nje siyambonga uNkulunkulu ngaye, and nathi ke siyibandla siyamthanda kakhulu ugogo. Sicela nje ukuthi uNkulunkulu amandisele iy'nsuku zokuphila. Ngiyabonga, inkosi umusa ayibusise.